kok awak matian lo. Anak di mama nah. Menga abang nak? Hah? Abang ngapain? Ngapain abang? Menga tadi? Nggak ada. Nggak ada tuh menga nampak dia tadi? Pak tuh buang. Diapain sih Gibran? Nggak ada tuh nampak dia tadi puruk-puruannya mah. Nyambil gajah itu puruan kawan. Iya. Abang ambil gajah ya abang tuh. Enggak. Terus dia bilang iya. Ibu kok kawan cabang dia kayu dua. Ibu mau lancar. Pak, taruh le doh. Si Gibran yang melantiang. Enggak, ibu yang dua. Abang nakal. Kan ibu nih tadi kan buat. Tapi bener tadi bang, bener tertawa. Ke sawah ke mana abang? Tapi si kaget tertawa asik nih. Itu mengaya tadi? Mau bopulun-pulun dia abang le? Ya. Iya, coba lah bopulun-pulun sini le ya. Lah, koteng le. Ah, coba lah. Ya panggil mama tuh le. Ya panggil mama bang. Oi, ya panggil si Pijay. Iya. Oi, ngapain awak? Bagadu awak. Ya makin marah le. Mau main kasar lagi nggak sama adeknya? Mau main kasar ya aduin sama gurunya lo nanti. Hah? Ida air mati labang doh abang juga. Ya kaduan ke si Pijay mau abang. Yo. Oi. Kak, betul konten dek makan mie pedas. Di. Konten. Kapa kasa main? Iya. Lah kasang lagi. Kalau nampak dia lagi kayak tadi bah. Yo berano ya lah. Andego. Ah, kalau nampak lagi kayak tadi bah. Ya nampak loh, abang mama muruk-muruan si Gibran loh. Anak di mama nah. Putih dia sana kita tadi kedua dia main tabe. Ang main lang tabe dia. Kecen tadi dah. Main mandian ang. Mandi. Sudah itu Sarawang. Tambui.